Chief Mona, the Minister for Presidency, the ministers present, and all protocol observed. The family, Mama waife, Baina ife, Nibaganda baife, eno ni timu evire idinda. Tulikwenda kutuso kusasira kwa ife, okuva eri abantu abali bawangala ni Mzee Kalangwa eidinda. Ngabo tubona wano mulimu family ya NRM, mulimu family ya opposition, aba FDC, mulimu wano aba opposition ebindi kubanga chikulaga nti Kalangwa aba irazinga ku town yona ni security eidinda yone chekikiriro wano nga tuli ni police officer wano owase ID achikirire bona. Mama waife n'abaana ife nga idinda tujasalirwa ino nzali kwogera ndi wa Munumba Kalangwa koja wange aye idinda ne yafuula Kalangwa okuyingira mu byobufuzi. Uganda okutegeera Kalangwa was because of Jinja. Era nifo twasooka okubona ekitone ekiri mu Kalangwa ekya mobilization nti kujja yatuka ku level eya presidential advisor ngavire kuwa chairman bwa municipality. Buli wa NRM eidinda nti opposition yali yawamba idinda. Kalangwa bwe yaida fena twaida. We are all products of Kalangwa. Tivida komao business community yenumiriza mu Kalangwa. Bana mwandu n'abaana abanaku benumiriza mu Kalangwa. Abakozi mu business day ku ready mu by'omuntu mu bya transport mu bya mafuta atenga byona biridinda. Ife nga abeidinda tusalirwa ino twakuba nti abe Kayunga mwatola ku omuntu waife. Kayunga yafuka ya yero, NRM idinda yafuka ya red. Ngoli ali asigaire idinda, ngoli idinde kali amani mu NRM. Ai tuida komao, tuida sigala nga tuenda family ya Kalangwa. Tuida sigala nga tuidinti Kalangwa mutyamye waife eidinda. Timu atu waire mukisa kuleta ku omukolo gwa Kalangwa eidinda nga mwakoze Kayunga. Aye mukisere kida maiso kanso ye idinda ekirungi ba meya bali wano ni ba chairman bali wano ni ba DC fena tuidabe tanga family tutyamise kanso tuwe mwami Kalangwa a proper farewell. Twenda komao nga tusasira family okusingira yala mama Kirabo n'abaana. Ni family enene eyebale eva mu Kalangwa. N'abantu bona abekyalo kino tubasasire ino era tusaba nti Mukama Katonda ayongere okugumya family nga mwena abantu be Kayunga babalongose emitima okutegeera nti mwena mwidafa. Wazaja kuwangula paka lunaku lusembayo. Wano wenemereire ninawo business community tida kwandula buli omu ayi baidawanika buwanika emikono aba business community abali wano. Waliwo mikwano gya Kalangwa aba NRM eyeidinda waira basinga muli ba NRM. Waliwo ba veteran abadirwanaku mwena muli wano nife. Waliwo aba amata abatambulanga batambuza amata bona bali wano nife. Waliwo niba chairpersons ba LC1 wabaira wangalira bona bali wano nife abokulubas. Waliwo wa RDC waife atenga na akulira RDC mu Busoga region owekitibwa mwami atenga abaire mukwano ga Kalangwa.